ndashimira Imana rero yangiriye neza. Bukeye umunsi umwe nza hano nari namenye yuko basenga kuwa gatandatu, nje ntuye mu Mutara, mfite umuvuduko mwinshi mpangira ngo ndasanga paruwase yose yateranye, gushike mpasanga abagabo 3 n'abagore 4 n'utwana. Haza abahanzi, burya abahanzi bafite ibibazo, abahanzi nabonye bazagira ibibazo ko ntibaragorerwa mu ishamba. Hari abantu babiri banteye ubwoba, n'abahanzi n'abavuga butumwa b'abasore, abavuga butumwa Imana isize amavuta ariko bakira abasore. Uzi ko abantu bari mu gushaka ngo binjire muri Kanani batanyura mu butayu, gashaka ngo bave mu Egiputa bahite basimbira muri Kanani. Mu butayu niho abagabo baza basaba inyama kandi utabazi. Haleluya. Ndazo uwo munsi ngo ninjire mu masengesho, nanyuza ahantu wenshi bari basenze uwo munsi. Ninjira mu masengesho nsanga abantu barimo basenga bahaye basunika. Hariyo abantu nigeze gusanga 92 baye basengera umusazi, umuntu warwaye abadayimoni, agahindukira akabareba agaseka. Barasubiye ngo mu izina rya Yesu dayimoni bagasuzugura, ati ndagasuzuguro mfite muri abanyantege nkeye. Turagucecekeshe dayimoni, araceceka mu mwanya ngo barangiza ati nacecetse ariko sinagiye. Bongeye mu agatege baravuze ngo Mana mu izina rya Yesu turirukana uyu dayimoni bagasuzugura. Arabwira ngo amasengesho muhaye musenga ngo murasa n'abahaye basunika ipine ritarimo umwuka amajarugu, ngo ni mwisokere ngaba baje kwirukana abadayimoni bageze mu muryango. Hari hinjiye abana bavuye mu butayu, ahita yihanagura ngo wari uri mu bitotsi ati ndakize. Ngo ndebe ukuntu baye basunika, we numva ndababaye. Nabonye igiterane cyiza ndasubira mbasanga ikindi kibi, numva umutima wanje citse intege. Ariko ndashimira Imana ko yandukuye uno munsi wa none, ndiko numva byaciyemo. Ariko reka mbabwire, mwaririmba cyane amabata akaguruka, mutaragira umutima ngo muhindure mureme igicaniro habe amasengesho y'umudugudu, bizabafana. Ngize imyaka mbona ibiri mu isi, mukora ibitangaza ukurikije ukuntu mungana n'abandi basohotse, hanyuma amasengesho akirwa abagabo 3. Bivuge se ngo mwese mugira akazi se, muzicuza. Yesu ashimwe. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Ndashimira abayobozi banyu, pastor uyu yarasanzwe ari inshuti yanjye, mwambabarira tukaba inshuti. Uriya we nasanze yitiranwa na mukuru wanje nubwo muruta. Namenye abantu bakundana, burya umupfumu wo ku Rusumo aza umupfumu w'Igisenyi, bagirana amasano kuko bari ibyo bafashanyamo. Natwe abahaye bakorera ijuru, nimureke dugira icyo dufashanya. Imana ishimwe kubwo abaririmbyi beza baturirimbiye neza. Hari abaririmbyi baheza umwanya ukayibirwa icyo bakoze, bakaririmba turimbo tumwe tw'amatiku, biraje bakijambo niba kasira ari guha. Hari abantu rero bagira uturirimbo twabo dusa nabo kubera ko yakuriye mu matiku, akagira ngo n'Imana ni amatiku. Raje ibisobanuro, ibisobanuro asura bijamwo urarya ibyanje, urarya ibyawe n'ubundi rega ntuteri wacu ntushoboye. Hano ni kwa Kagame. Ndashaka ko tuganira ijambo riva ngo kwirengagiza inabi abandi batugiriye, nico canzanye. Ejo niruhukire kuwa 4 nzagenda, kuwa 3 nzaja kubwiriza muri paruwasi ya Mukoma, niwo murimo wanje. Gitabo c'imigani 19 murongo wa 11 abantu bagira za Bibiliya. Harya erayo namwe mugira iki gitabo murakigira. Mundebere nimba nta muririmbyi ugifite mu mwirukane. Kuboko harya kwi muzasoma igitabo ca Ezra, nimwe muzasanga Ezra yaravuze ngo mbabwira ukuboko kw'Imana kw'iburyo. Umuntu witwa iryo zina utarasomba Ezra afite ikibazo.
19 murongo wa 11. Umuntu uzi gusoma Bibiliya neza namfashe gusoma. Turuhure pastor yiri wasoma. Abo Imigani 19 murongo wa 11. Imigani 19 umurongo wa 11. Munyarutse haranditse ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, bikamuha icyubahiro kwirengagiza inabi abandi bamugiriye. Imana ikumfashiriza abantu bakugiriye nabo bibuke, dore ko n'ubundi utari warabibagiwe. Ijuru ry'abera rizaritabara, ringirire neza uwibuke babandi bakugiriye nabi. Nta bakugiriye neza rega n'ubundi Yesu ashimwe. Uyu ni wa mugabo w'umunyabwenge rurangiranwa Bibiliya zivuga ngo mubabayeho no mubazabaho n'abariho nta ungana nawe. N'udusha yakoze nta munyarwanda uradukora. Hari umupasiteri umwe ngo ni Vianney w'Icangugu, ise ngo yari afite mbere y'intambara ngo yari afite abagore 124. Ni Salomo w'u Rwanda. Ndamuzi ni inshuti yanje. Bibiliya zivuga ngo Dawudi yagiraga abagore 700 nabo gusohokana 300. Salomo nako abasorti 300. Ngo yaryaga inka z'inzungu 30 mu gitondo, ngo akarya n'intama 100. Bibiliya y'igiswahili zivuga ngo kuku kurungu ngo ni bira idadi, inkoko yose yaserukaga mu maso bajugunyaga mu nkono. Ngo aririmba n'indirimbo 1005 ngo acana imigani 3,000. Yandika rero ibitabo 3, igitabo cy'indirimbo za Salomo, Migani n'Umubwiriza. Ageze rero kuri iki gice c'19 cy'imigani, turi kumwe se? Amina. Aravuga ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, bikamuha icyubahiro kwirengagiza inabi umuririmbyi wo muri Elayo yamugiriye. Dore namwe ko muzigirirana. Haravuga abantu bakeya birengagije inabi, reka mvuga abantu bagiriye inabi. Umuntu yakugirira nyine pastor nawe tagusuzugura. Hari igihe muhura n'umuntu tinakambwiye nabi ngo nuko ari wewe, ngo niyo mpamvu bagusuzugura. Kuyaba ngewe ngo namusomeraga, nyuma yo kumusomera sakimukira Tanzania, aho gushimira Imana uti Imana ishime ko yagufashe guhanesha ico kigeragezo, niyo mpamvu bagusuzugura. Bibiliya zitubwira umusirikare witwa Yoabu mwene Seruya, mugenero w'ingabo za Dawidi, ngo yagiraga karumuna kiwe ngo ni Asaheli. Ingabo za Dawudi zihezirwana n'iza Sawuli, kakana Asaheli gasatira umugenerali w'ingabo za Sawuli witwa Abuneri mwene Neri. Nyuma y'uyu mugabo uzamutse hano ntiyagira uwundi wongera kuzamuka ngihagazanga. Imana igumugisha. Ariko uyu ntitwari mu materaniro hamwe mbere. Ese ryatangazo ntiwaryumvisha wa mugabo. Ayawe yarangiye itahi. Hallelujah! Bibiliya iravuga ngo Abuneri ahitamwo yica ko kana Asaheli karumuna ka Yoabu umugenerali. Yoabu aravuga ngo igihe Imana izatugirira neza tukicara ku ngoma nanje nkaba umukuru w'ingabo, Dawudi ari umwami wa Isirayeli, keretse Abuneri azabe yarapfuye. Abibika ahantu bukeye Sawuli arafa, Abuneri arasigara. Abuneri azana abasirikare bose bari aba Dawidi, bari aba Sawuli, abazanira Dawidi. Dawudi ngo yari i Heburoni, aramupfukamira aramubwira ngo twese turabizerega niwe w'Imana yahaye abantu, uri umwami wa Isirayeli. Nari nkuzaniye Isirayeli yose, nanje General Abuneri narinje kwiripotinga n'abasirikare bose twasigaranye. Dawudi ngo amugirira neza, aramugaburira, aramutekera, amusezerera amahoro. Abantu babwira Yoabu, baramubwira ngo wa musirikare wishe murumuna wawe Asaheli avuye hano, kandi abateologe bazavuga ngo niyo munsi Dawudi aririmba
Zaburi 133 araba ngo dorere erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe batura n'abahuje ngo ni nk'amavuta yasutswe ku mutwe agatembera mu bwanwa ngo no ku myenda ya Aroni. Haleluya. Yobu ngo acisha abantu inyuma ruhinga baragenda bagarura Abuneri. Bibiliya iravuga ngo aramwica. Babwira Dawudi bati wa musirikare uvuye hano. Yobu aramwishe. Bibiliya ivuga ngo Dawudi amuririra ukwezi kose ngo yanga koga yanga kurya ngo arabwirirwa ngo ategekana Isirayeli yose ati murire Abuneri. Abuneri utaraguye mu mirwano none aguye hano. Kandi Yobu ngo yari yafashe amaraso yiwe ngo yasiga inkweto n'umukandara. Dawudi aravuga ngo ye baba we Abuneri we upfuye nk'imbwa, upfuye nk'umuturage mu generali w'ingabo za Isirayeli. Ahamagara Yobu aramubwira ngo Yobu we kuko wamenye amaraso igihe cy'amahoro ukitura inabi yindi, ibi bintu ndibikabura iwanyu. Ntimukabura umusazi, ntimukabura umuntu ninda, ntimukabura umuntu ukoma amashi, ntimukabura umuntu urwaye inyonjo. Igihe cy'ibyago byanyu Imana izababe kure kuko mwituye inabi yindi. Ngo kugeza uno munsi wa none kwa Yobu bagira umusazi, bagira umuntu ninda, bagira umuntu urwaye inyonjo, bagira umuntu ugenda ukoma amashi kuko ngo bituye inabi yindi. Haleluya. Nimba turi kumwe mwana itavye haleluya. Bibiliya ivuga ngo Yakobo ashaje yahamagaye abana biwe arabwira ati bana banje ndumva ngiye kugenda inzira y'abantu bose, ndumva iminsi yanje yashize, nimuze mbabwire ibizababaho. Reubeni aravuga ati uzi ubwo papa tangiye gusezera mbaye shefu bapeti mutangire kunubaha wararumbuje ni muzeherega none agiye kumva imbere. Ise ngo aramufata aramubwira ngo Reubeni we uri imfura yanje, niwe watumye abantu bakabanita papa naka, bene so bose barakunamira bakakwita braza garafrere, ntukabona ubutware muri bene so kuko wakinyishije uburiri bwanje. Reubeni yari yararyamanye n'umugore wa se. Abantu bakinisha ibintu mukaso datagiraga abagore batatu. Ayiwe kuno kubavugisha byari bindeye isoni no kubavugisha nta babyeyi banje. Abaratakaye Sime waravuga ati warunteye ubwoba nanje reganire Reubeni ubwo avuyemo ngiye kuba kingi, ariko nawe yari yarakoze amanyanga. Ise ngo aje kumuvuga amuvugana na Lewi arava ngo Simeoni na Lewi n'abavandimwe murakundana bashandi muzamusigana, ariko uburakari bwanyu buvumwe kuko namwe mwararakaye mwihora inzigo. Bagiraga agakobwa gasa n'utu dukobwa dufite muri ino myaka kitwa Dina, niko katangije umushinga wo gutawanyika. Burya imishinga myinshi mubona ni ya kera. Uyu mushinga wo gusiga amarangi ku maso no guswarura ibisike no gusiga ku minwa no gusongoza inzara, uriya no mushinga wa Yezebeli. Yezebeli ni wabitangije kera none byamaze abanyarwanda. Muri abakozi ba Yezebeli abaza basongoza inzara. Uyu mushinga wo gutobora amatwi wamaze abantu, uriya no mushinga w'abaja ni wa kera. Iyo umuntu yabaga umukozi mu rugo cyangwa imbata, umwaka wa yubile wagerega impanda yaravugaga bakavuga ngo abantu bose muterane, abantu bose muze kumva amakuru. Bakavuga ngo nimba twaraguze na pasteur inzu, bakamubwira ngo subiza Jonathan inzu yiwe. Uyu n'umwaka wa yubile, n'umwaka wo kurekuranira, n'umwaka wo gusubiza abantu ibyabo, n'umwaka wo gucura imfungwa nazo zitahe, n'umwaka w'imbata nazo muzigirira imbabazi zitahe iwabo. Imbata yibuka ku iwabo bakirabatindi kavuga ati ngewe rega ntaho ndahira iwacu ndabazi barapfuye n'ubu. Okay, sindi butahe. Bakavuga bati sa ubwo yanze gutana mu mwambika ihereni ibi mbata puru dibo iteka itazavuga ejo ngo nzotaha. None za abantu bashize no gutobora amatwi. Uriya mushinga w'abahungu muri mu kubona wo kwambara ipataro ndizifata, uriya ni w'abacakara babirabura b'abanyamerika. Bariya n'abacakara kuko igihe cy'akarengane k'abazungu mwamba bariya mukanita bamina. Abazungu babarishaga inzara, umwirabura yambara ipataro n'ubwo yashiramo umukandari kamanuka. Barangije rero kuva mu bucakara abahungu babo bakabyambara kugira ngo bereke abazungu ibyo babakoze. None abahungu b'abanyarwanda n'abacakara
mwanitavye amina. Isa aramubwira ngo Simeoni, kubera ko mwarakaye mukitura mukagira uburakari bwinshi, Imana ntikabasura igihe cy'ibyago byanyu kubera ko mwituye nabi yindi. Imana yadufasha uno munsi tuje kwirengagiza nabi pastor, abandi bagize gute batukiriye. Bibiliya zimbwira mu gitabo cy'Itangiriro 26 na 20, wa mugabo muzamuvuga mwese mukunda witwa Isaka, nimba turi kumwe mu nitabe amina. Ngo yageze ahantu hitwa Gerari, ngo afukura amariba. Hahanda hayafukura amariba haza Abafilistiya 3, ahuza wirirwa hose Abafilistiya barahaza. Abafilistiya ndiboyoberwaho ibintu byaciyemo. Haza umugabo witwa Uzati na Fikori, uko afukura amariba bakayasiba Abafilistiya. Hari abakobwa bari babonye abagabo muri uru rusengero, Abafilistiya barabimenye ko nawe washatse, barabisiba. Abafilistiya ntibaza bayoberwaho adepuje dossier. Bibiliya avuga ngo ayo mariba barayasiba, arabahunga agenda nka Rwandexe afukurira Abafilistiya kandi bamusangayo barayasiba. Arahunga agenda nk'igisenyi afukurira ryitwa Rehobote. Mwanitavye se amina. Yo haleluya. Ngo afukurira rya 3 baraza kandi kuri 26 na 26. Arabaza ati se bagabo bene data muzanywe n'iki kandi hamariba ya mbere ko mwayasibye ngaceceka, aya bakabiri mwasiba nkabahunga. Baramubwira ngo twamenye neza yuko Imana yakugiriye neza, twaje ngo dukorane imishikirano tubwire yuko utazatwica. Ngo arabagaburira arabatekera bararya kandi aribo yagiye ahayahunga. Yirengagiza sana uri mu gushaka rero ngo muzabane na Isaka utababarira. Haleluya. Dawidi Bibiliya zivuga ngo ahayahunga Sauli inshuro yamuhunza ni ninshi, ngo araye ahantu hitwa muri Engedi, ni nkaho yararaye mu Gatenga. Abantu barambwira bati Sauli yaraye Nyabugogo kandi yaje kukuhiga. Dawudi ngo abyukana n'umusirikare witwa Yoabu mwene Seruya na kwa Abisayi mwene Seruya, ngo arazasanga ingabo za Sauli ziryamye. Aramwe ati genda neza utabuzafande, uyu ni umwami wacu nubwo ahayaduhiga, ariko ni databuja yaba nkawe. Wa musirikare aramwe ati njewe uzi uko Imana izikora, nuko Imana izikora. Imana yamwizaniye, reka dukubite umugingi ibintu birangiriremo. Dawudi aramubwira ati atuvuze nabi, atuni afande wacu, uyu ni umwami wa Isirayeli, reka Imana yonyine izamwicira, reka tumwereke yuko tutagira ubugome. Mwanitavye amina. Ngo aramwegera akata kukinyita cy'umwenda we agapanda nagatekera, atora n'icumu ryiwe, atora n'agacuma k'amazi, atisha genda neza udakubita urukweto afande akabyuka mureka sinzire. Ari wahayahunga. Abantu bazava ngo Dawudi yaravuze ngo nari umusore ndashaje sindabona umukiranutsi arekwa. Bakibaga ko Dawudi yigeze kuja gufunguza inshuro 3. Dawudi yigeze kuja gufunguza ku rusengero ku mugabo witwa Abimeleki. Araza aravuga ati nzariranishe ngize iminsi mu ishamba simperutse kurya. Baramugaburira. Naho Dawudi aho yazarya hariho maneko wa Sauli witwa Dewogi, ahuza wirirwa hose Dewogi arahaba. Dewogi ari kwangabwira Sauli ati Dawudi amaze kurya ku rusengero. Baraza bica umutambye n'abana biwe 69. Bibiliya zivuga ngo Dawudi yigeze kuja gufunguza kandi mu Bafilistiya ubwa kabiri, noneho yigira debire, yigira ikiragi. Araza ingwareka ibimyira n'inkonda. Abantu batese yuko asana wa muhungu Dawudi, ati nukuntu yari mwiza, ari umuhungu w'inzobe ahagaze neza naye iki ni yenda ni igifuki nikizaraciwe none iki ngiki. Ari Dawidi umugaragu w'Imana. Haleluya. Ararya mwamare kurya ari imyira, ati naze njisha yankubise ndashaka n'ubuhungiro bwa papa na mama mu mpeza aho mpungira. Sauli amereye n'abangaha. Dawudi araza muhagarara iruhande, ngo arabitora aragenda. Haleluya. Ageze hakurya ngo ahamagara umweskoti waraba ngo yewe Abuneri we mwene Neri wagitangaza uri kuri Mari, twari tuzi kuri umujepe nyawo na uri feke bigezanga. Uri kurutu nakugaye. Iri joro iyo nshaka kukwica na shobuja mba naraye mbafanye bagasi, ariko Imana yangiriye neza n'amaboko yanje n'amatagatifu.
Sawuli aricura. Sawuli aravuga ngo uwo ninde wayivuga ngo umwana wanje Dawidi ngo aramuhunamirira aramubwira ngo niyambara agasuri mu guhiga ni wa munyorogoto. Mwami Sawuli we, ninde bakubwira inama guhiga umunyorogoto? Dore amaboko yanje nayo nayera, reba ku mwenda wawe ko ndawukasemo. Izuba ko rigiye kuva uranywiki kwa amazi nayatwaye. Abafrisiya ko baje urarwanisha kwica umuntu ifite. Ohereza muri abo bajinga bawe baze babitware, kandi Imana imbabarire ko nakoze ku mwenda wawe. Yirengagiza za nabi zose arababarira. Nimba turi kumwe, amina. Yosefu yarose inzozi, mwebwe ntimuzamurota. Ngo abyuka abwira abakuru be ati bagarafure naraye ndose, bati ngaho vuga sha. Ati narose munyunamira, batushatse kuvuga ko uzaba shefu. Kuribuka ko nyoko ari wa kabiri. Ariko Yosefu ntiyari afite umugambi w'ubushefu, kuko nyina yari wa kabiri. Ariko hari Imana izibicanga bigacangika. Azembwira amateraniro ya mbere umuntu ngo agiherutse kuja ku Kibuye, ngo ahura n'umusaza muyobozi inzira. Ngiye ahanda ariko simbaza umusaza, turamanuka ngano ugera repfo urahura n'umuhanda. Ature wambukiranye, atumanuke hepfo ku musozi urahura n'inzira ebyiri, atuzuzireke wambukiranye hepfo aturahura n'ikintu cikira cy'imiharuro aho hepfo. Ati hari inzira nkenye, ati ziragucanga nanje rega byaranshanze. Hari Imana ibicanga bigacangika. Amina. Yosefu baramugurisha bene se, mwanitavye. Amina. Mureke mbabwire ikiza kimbabaza kuri Yosefu. Ibindi byose birababaje, ariko ukuntu yiriwe mu isoko bahe bamugurisha. Abagurisha inyanya baraha, abagurisha imbwa baraha, abadozi b'inkweto baraha, abasunika zacugutu bari hari, abagurisha ingurube bari hari. Undi yafashe ka Yosefu gutya kwaraga kubita mu mutwe, mfite agahungu kagaheburayo mu mugongo ni kazima, amaguru ni meza, wetera webi komanyo wetera amaguru neza. Yosefu aratuza, Yosefu araceceka kubera bene se. Yesu ashimwe. Mwanitavye Yesu ashimwe. Yosefu agiye mu Egiputa, agiye muri gereza, avuye muri gereza abaye ministre w'intebe, abaye perezida wa Sena, ministre wa defense, w'imibiki n'ibiki, education wa economy. Igihugu cyose Farao yaramubwiye ngo usibye nje na madamu, igihugu cyose kiri mu maboko yawe, baza guhaha. Erega we yavuye mu ntama, bo baracaba mu ntama. Ya makoti yabasigaranye barayabitse bo nta yandi. Ngo baseruka arabamenya, arabwira ati basha kuntu mugenda njuhaye babona muri intelligence neza maneko. Mwaje kureba igihugu kitagira imbaraga ngo mugitera twebwe. Nuko utazusenga. Ubahise utumenya yuko papa n'umugabo murokore bazavuga Yakobo, wa Isaka na Abrahamu ndimuzamubumva mwebwe rega muri abanyegiputa. Twagiraga kamwe twavukaga turi 12 hariho kamwe kakundaga icubahiro. Nibyo kaze karagashenzi rega turakaza. Ari Yosefu. Inyamaswa zirakarya sinzi ukuntu kari kigize karakarara, kandi nyina yari wa kabiri rega. Yanapfuye yabyaye bwa kabiri. Karakana k'imfubyi nyine kitetesheje ukuntu. Tusigaranye ikanzu yako mu rugo niyo tubitse. Ari Yosefu. Yaba nkawe waravuze uti mushira abashenza ahandi tuzaba tubivuga. Ariko Yosefu ngo yanejejwe n'ibintu bibiri, ngo yumvisha amakuru kandi y'igihugu cya Kanani, ngo bamubwira n'amakuru yuko Satarapfa. Uwo muzee aracyari batarari muzee. Yaravuze ngo ariko azafana ikanzu ry'umwana wiwe irya Yosefu. Yosefu araceceka. Bibiliya ivuga ngo ananirwa kwiyumanganya, asohora abanyegiputa bose, amaze kuzana ka Benyamini, mwambabare mukanitaba. Amina. Arabwira ngo ni jewe Yosefu wa wundi mwagurishije, urya mwajugunye mu cobo. Mwagambire kungirira nabi, ngo ariko Imana yari irashatse ngo uzadukirishe bene aka kageni. Nzabagirira neza, ngo usibye namwe ngo n'abana banyu uzabagirira neza. Kandi utenje gusoza. Bibiliya ivuga ngo umunsi batera Stefano amabuye, abantu bazabagira ngo ntiyaza komereka, baze batera iryinyo rigasimba, akava ngo Mana ubabarire kuko batazi ico bakora. Iryinyo ryagurutse
bagakubita ijisho rikavaho agahanga kose kakavaho mana baba bari kuko batazi icyo bakora. Wa munsi w'icyunamo kikirangiye hari umuntu wamfashije umukobwa wo mu Bugesera ariko ngo atuye Kabuga, bamutaye muri Nyabarongo, ijuru rimugirira neza arakira. Umuntu wamutaye muri Nyabarongo arahari, yazavuga bahagararanye, aravuga ngo naramubabariye, mbega umubyeyi uyu mugabo ni mwiza kandi yaramujugunye muri Nyabarongo. Iyo navuye Kabuga naje mu mirima yacu ni kwa muzehe niho nduhukira, uyu mubyeyi agira amazi akonje, iyo nabuze ndara niwe kandi yaramutaye muri Nyabarongo, ubwo yavugaga yamuhobeye. Uri mushaka rero ngo muzaje mu ijuru mubane n'ibyo bifaru by'ijuru, ugira umutima mubi muri korali. Hari abantu babanzi bo mudugudu, mwebwe mwakora inamba bagaca inyuma. Nje nigisha theology, mu bana funzi barangije twahaye amadiplome muri no minsi, nagiraga nk'umunyeshuri ye baba we haza arakara haza seka, kandi ntugire ngo inama mukoze ngo yayemeye, murasohoka asubiranyure mu bantu ayibakuremo. Je nabwiye abandi tuba twarabanye nawe ntarakizwa mba naramukubise kuko nakundaga kurwana kandi nagiraga imbaraga, ntibayamona ko nzifite se, haho zagiye zishe mu iz'Imana, ariko iz'Imana z'umubiri narazigiraga, twarahuraga nkagukubita nkongera nkagukubita. Kuri nta muntu wari wankubita kuva navuka, hari ikintu cy'icyomanzi kiraho kinaniranye mu miryango cy'amanyanga kitaraseka. Nza nibuka umugabo umwe wigeze kumbwira ngo nimwereka amenyo ngo mpeza amadolari 30, ndakaye gusa, ariko ijuru ryangiriye neza rega. Haleluya! Hari abantu rero muri aba ngaba basengera mu Gatenga bateye gutyo, mwakora inama bagaca inyuma bakayicanga, mwareba imyanzuro mwagezaho mukaberwa impamvu naho bakoze indi nama inyuma yabo. Ngo muri Kongo haba abantu bita ba mayimayi, nimba yambara urukweto rw'inimero 5 akagura urukweto rw'inimero 10 akarwambura ruhinduye, abasirikare bakagira ngo yayaza agenda Nyabugogo nawe yazagenda Kabuga. Hari abantu rero muri korali tugira ngo ko baraja mu ijuru kandi bayivamo, abo reka tubemerere abapagani, katwivugira abantu b'abakristo nibo mpaye shaka ko tuganira, mwamperaho Imana icubahiro. Haleluya! Kandi ndabizi nubu dukinza amadirisha tukaba ngo tubashake muri korali wafatwa ukurikije za nama mbi wakoresheje. Hari abantu rero babeshejweho no kuvuga abandi nabi, reka tukwemerewe nta juru ryawe. Pasa uzarebe ba fie doneri y'abahungu nabonye werekana abageni hanga, umunsi bakoze ubukwe hari abakobwa babambarira, barya abakobwa ugira ngo nibo bashingiwe bo guhitana umunsi w'ubukwe. Nta muntu uza wegera umukwe n'umugeni babahagaze ukuntu, ariko hari ahantu bazabagira bakabwira ngo ahaho timuharenga, harenga umugeni n'umukwe. Aba bose mubona bafite ibintu bazana kavuye mu rusengero, hari aho batazarenga, reka badufashe kuririmba. Muze mubakorera amabafure mubaheza amasente bikorere kuko nabafiye doneri. Hari ahantu batazarenga, hari umunsi umwe w'ubukwe bw'ijuru. Haleluya! Bazagera ngo bakabwira ngo aho ndi muharenga, kandi biryo wakoze bizagusubira ku mutwe. Yesu ashimwe. 2010 Nairobi mpura n'umugabo wacitse amaboko yombi uvuye muri Afrika y'Epfo. Ise ngo yagiranaga ikibazo n'undi mugabo, aja guhura n'uwo mwana avuye ku ishuri, amwambira ku giti, amwambiraho grenade, arahituritse mucamwe amaboko yombi. Babagabo bombi baripfira, wa mwana arasigara. Yacitse amaboko hano mu nkokora, nta nkokora agira. Bangutegereza kubaho nabonye ikigeragezo gikomeye kutagira amaboko. Wa mwana arakizwa ngo aranakira cyane, se yari umukire, afungura ikigo cy'imfuzi. Abana ba wa mugabo wamuciye amaboko baza kwiyandikisha kuri cya kigo, ngo baseruke bayi bavuga imyirondoro, arabamenya, aravuga atayiwe atabana, ati papa yakundanaga na se kandi sari wamuciye mw'amaboko. Ngo arabahobera, arava ngo nimo bashakira ibyumba byiza mubaheza ahantu bari burare, tuzabafashe turebe ko baziga bakagera ku mugambi w'Imana. Ngo yandika ku muryango w'ico kigo, ngo aravuga ngo yanditse mu Gifaransa n'Icyongereza n'Igiswahili, ndibuka Igifaransa n'Icyongereza, aravuga ngo
ndio Kifaransa n'igiswahili ava ngo je me suis vengé ninalipiza kisasi ndihoreye kandi kwihorera kwanje nukugirira abana b'umwanzi neza. Abantu bo mu Gatenga baraha ngaha kini cyumweru cyo kwirengagiza inabi abandi batugiriye. Bibiliya iravuga ngo nuja kuririmba mwanitavye amina ngo kibuka yuko ari cyo mufanuri areka kuririmba. Niba waririmbye n'imfabusa ntaca wandikiwe, ni uja gutanga amafaranga wiyatanga wa pastor ngo bayakubite ku mufuka. Banza ugenda ushake wa wundi, kandi cyo nagaye mwisi nuko waguhemukiye ntagira umugambi wo kugusaba imbabazi. Urabizi ko atagira umutima w'imbabazi. Kanje gusoza 92 narimo niga theology. Nigeze gufata umuntu yaroga ku rusengero n'amaboko y'umubiri apana umwuka. Aroga twamusanze ku rusengero saa 8 z'ijoro tuvuye mu butayu twari batatu, abagabo batatu n'umugore. Dusanga yambaye ubusa ku rusengero akora kubura. Reka tuvugisha umubiri. Ninde utovuga ko uwo muntu yaroga? Yambaye ubusa. So umudiakoni ariko n'umudiakoni wakwambara ubusa. Iwa bafitiye gahunda yo kwambara ubusa. 92 hari kuwa kabiri nigaga mwaka wa kabiri. Wa mugore n'abandi batandatu bava mu biraro, bava mu mirima yabo, ni nguko bohingira mu Gasyata bakanyura mu Ganza bakaja guseruka Kicukiro, baseruka ku biraro byacu. Inkubi kubita inka 32. Uvugishije umubiri apana umwuka ntawo uvuga ko atari wo bazishe. Umubiri ko musana barushewe. Ndatinze se ndashoje ari mu mbabarire. Bambwiye amakuru mvuye ku ishuri batizanga zapfuye, hari apfimwe inga ya mukuru wanje yamuhariko. Ngoreruga ibi yakamwaga amaritiro 20 kandi twaze tureba buri gitondo ko yavyara. Ko twari dufite morale kw'abana kandi bangoye amata irapfa. Ato hasoni bonsuzugura. Muri aba batandatu harimo babiri biwacu ba famiye yacu. Ndavuga ngo ngiye gutema mwabo bombi kandi ukuri twarugukina nari ngiye kubica. Naho mama yabwiye abandi dusenga nabwo ati Jonathan kundinka none mu mube hafi. Ngo seruke nsanga madama agaze mu muryango n'abana ba mukuru wanje ko bararira ati papa mudogo bati inka zapfuye zashize. Ato mwihangane tuzaja mwijuru inka zasigara. Naho ko nashaka ngo ninjire mu nzu ntori ngo n'umupanga nje kubatema. Ni kwarugukina nari ngiye gukura ijose. Madamu ngo duhurane muryango nabwe ngo no gukandagira. Imbere. Avuga ati amazi yarenze ko mbere kanceceke. Ndasohoka naho mushiki wanje aturutsefu abandi barampunga. Ico namenye cy'umuntu ugukunda nubwo waba ufite imbaraga zingana gute ntiyagutinya. Ngo nje gusohoka tuba turakubitanye nawe ahita afata mu bugi bw'umupanga ndawumurekurira. Sigaranye inkoni ndavuga ati ntanone bari abakecuru wo nkubita ingoni mu mutwe arapfa. Abo dusengana twagiraga igroupe y'abanyamasengesho baduhuye nabo kandi barimo bamwe tungana 7 baramfashe banyatsa ingoni. Wa mukecuru ndamukubise pastor. Iyo wa mbere mba ndamukize mbese abarankize. Uwa kabiri ariruka yahunga nawe imbere y'inzu yiwe hari intebe z'amasheze ayikubitaho kuguru kurashira kose kuravungagurika kandi bamfashe sinkirwanya ariko mu kwizera narwanye. Barirukanse barandeza abahungu babo. Leta ibiramfashe. Famiye iragaruza urubanza turaburanye muri famiye ndatsindwa. Umva ivyo bankatiye pastor. Baravuga bati dukurikije amanyanga Jonathan yakoze akaba yakomerekeje mukamukuru we. Sha. Ahubwo ni mureba abasore nka 20 bamukubite. Bamushenziwe. Fita abadaimoni. Ratanga inka 3. Ingi mwe gusaba mukecuru imbabazi. Iyo nari nsigaranye. Kandi uriya wakomeretse uzamugaburire kugeza kizi. Tange n'amadolari 200 yo kumusaba imbabazi. Natwe abagabo duheze inka. Burya abagabo bagirira ari barago.
bageze aho baradohora, mama arambwira ngo genda ufate ngo baheze, ndayitanga n'izindi zapfuye. None umutima wanje ndibwira ntase, none se ko ari abarozi imbazi kandi ntanze amande y'abagabo icakiriye. Nari umuririmbyi nayoboye korali imyaka 15, nabaye dirije imyaka 8, nabaye president korali ndayizi. Uzi ko muzamugira umuririmbyi ntavemo ntabemo, muzibeshe muvuge ngo muraza kuririmba Nyarugenge. Abaririmbyi banyu baparitse hari abavuyemo bazazamo, buriya se bazanywe no kuririmba, bazanywe na Nyarugenge. Ndabeshe se hiko kuri, none se bazanywe niki iyo baje muri korali? Nagira ngo ndirimbe, ico gihe naririmbaga amakorasi we, aho ndubizi ko nzi kuririmba, buriya mugabo aranzi. Narinzi kuririmba byaranshiranye ubusinki basha, naririmbye agira ngo ndirimbe, mva muri korali nakinaga umupira ndasezera ambura amahoro. Ico namenye kiza kibuza amahoro kwisi ni umutima w'icyaha. Iyo umuntu afite icyaha ni nko umuntu urwaye igituntu, nta morara agira, niyo mpamvu agira umushiha, amaso aba yatukuye buri saha. Mwe mukibaza ibyamutukuje ni icyaha afite mu bugingo, nuko atafite umutima wobabarira, nuko nta mbabazi nawe yabonye. Ndaremba baririmba nkumva nije bakozeho indiri. Ico namenye mugabo mwigisenye yaravuze ngo ntibagasubire kumpeza umwanya wo kubwiriza ngo nzavuga nabi. Ico namenye pastor, umunyabyaha hose oma hose ho mukora, nusoma mwitangiriro biramukora, nuja mu byashure Yohana shitani ramubwira ngo ntuzaja mu ijuru, urahita umwanzi. Ndashira va mu mupira, va muri korali, va mu magrupe yo gusenga, ni akato. Haza umuvuga butumwa ruvuye Tanzania ngo ni Tryphon tubirore, avuga hejuru y'imbabazi z'Imana, avuga ukundu Yesu yatubabariza, avuga urwandiko rw'imihango rwaturegaga. None numva ndapfuye burundu, numva gupfa kwanje kwabaye ngo dusoke. Kandi yari yaravuze ngo uyu muntu yatsinzwe wemera gutsindwa. Ndaza nshaka abashumba banje, ndababwira ngo nimumperekeze nje gupfukamira babakecuru mbasaba imbabazi. Haleluya. Naraza nkamupfukama imbere, uwa mbere nabwira ngo umukecuru ninje kukuguru ufite kuri mwe amabandi, ninje wabikoze, ndagusabye ngo mbabarire ungirire imbabazi. Araseka agatwenge kuburyarya, ngaho siguvuze yuko ntari umurozi. Yewe sinaje kuvuga iby'uburozi, nimba uri umurozi urabizi, nimba utari urabizi. Je naje mu ntambara. Umuhungu arambwira ngo mama urababarira cyangwa ntubabarira? Twe tumubabarire. Arava ngo ndakubabariye ariko ntukongere. Uzi kutaruka inezerwa mu rusengero, uzi ko abarozi bazamenye ko tutakinezerwa mu rusengero. Ndahaguruka mpagurukanya na paseri banje, ndasubiye nsanzu rya wundi nabo ndapfukama. Kubera ibyo nzirinda ibyaha, nzi ntambara yo kuja gusaba umunyabyaha imbabazi. Nico kintu nabonye kigoye mu isi. Ndakira mutima wanje urakira, ndabohoka, nongera kandi kuko kunezerwa mu rusengero. Cyanzanye mu Gatenga, ndashimira umushumba na pasiteri, ndi inshuti yanyu. Niki cyanzanye kugira ngo tubwirane kubabarira no gusaba imbabazi. Pastor nsomera rya jambo ryanyu Matayo, dusoreze kuri iri jambo, igice cya 6 umurongo wa 14. Matayo ibice 6 umurongo wa 14, munyarutse tuhagere. Batarahagera mu byumva ko bivuga ibyanditswe biti, kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so wo mu ijuru azababarira namwe, ariko nimutababarira abantu na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Nimba mubanye n'umugabo akaguhemukira, urabizi ko yaguhemukiye, umutima wawe warababaye kandi ntafite umutima wo kugusaba imbabazi. Kandi banzirize mu bagabo, abagabo baraha bashatse mwangireho gutyo. Nanje ndashatse mfite umugore n'abana barindwi. Burya abagore bose mubona, abagore bose ni bamwe, ndabazi. Je nakoranye n'abazungu b'abakore, abagore bose yaba umuzungu, abagore n'abagore. Uzagende mu muji n'umaguru cyangwa nimba wiriwe nkazaga Gisenyi cyangwa Cyangugu, uzana ya mandazi yo kwa Nyirangarama. Nuseruka mu muryango uhamagara abana, ntukinjira utasakuje.
hamagara abantu utabana nimwihute muze murebe utuntu nabazani. Umugore arahita ava mu gikoni aje kureba izo wazaniye abana. Ndabeshe se abagore muradukunda. Numara umwana muheza indazi imwe nihasigara nk'eshanu zose uziheza umugore aragira ukwezi hayaseka. Muri ya minsi agiye hayasekeshwa n'amandazi. Vuga icyifuzo cyawe kiri ku mutima umusaba imbabazi. Mwanitazamina nawe nimba uri umugore ufite umugabo abagabo aba ndabazi buriya ubabona ni ipataro gusa bambaye ndakigenda bakunda kugirirwa neza gusa kumwubaha. Tazibesha rero ngo muhangane ngo ubwo ufite akazi ngo ubwo ari we winjiza amafaranga menshi. Umugabo ni umugabo. Umugabo nibyo yavukanye si ibyo yabaye byo. Imana ija kubwira Adamu na Eva mu bihano bitatu ya Eva harimo igihano kimwe kivuga ngo umugabo azagutegeka. Muzabaza abagore yaba ari umunyabwenge ati nta mugore uzufata imyanzuro. Muzabaza abakecuru batunze bakize bafite ibipango bafite amamodoka ariko aja gukora ikindi akabaza abana biwe ati se bana banje dukora iki. Ako nakantu niraga iry'abagore. Umugabo rero nawe kamere yiwe yarya bikeya yakwambara nabi fa kumwubaha gusa. Naho nushaka ngo mushyiremo agatuza erega n'umuntu ntadutege mwigirira aragukubita. Shitani yinjira urugo rwanyu musaba imbabazi haru ntimubaze se ndinde kubabwira yaba hatarimo abahungu n'abakobwa nari bubivuge. Nimba hari umuntu mugira ico mupfa shaka abapasiteri nimugoroba baguherekeze muje kusaba imbabazi. Ico namenye cyo niki aba bantu bose baza biga kaminuza bakiga amasection yoroshe batsinda ibizamini byoroshe ariko bakabona akazi bigoye. Aba nabo baza biga amasection agoye batsinda ibizamini bigoye ariko nabo bakabona akazi byoroshe. Ino rero ni section igoye kandi igoye kuja gusaba umuntu imbabazi ataguzi gusabye kandi yaguhemukiye. Kandi ico nkubwiye n'ukuri nutamusaba imbabazi ntuzaja mu ijuru. Tugiye gusenga Imana twisunga umwuka wera niwe uzodushoboza. Nimba ba Stefano barababariye ba Dawidi bakababarira turi bene wabo turi barumuna babo ko turageramo. Tugiye gusenga Imana Pera umuntu mwicaranye kuboko tuyu n'umwaka wo kwirengagiza inabi batugiriye. Abantu bafite indimba z'abandi babahemukiye uyu ni umwaka wo kubabarira n'umwaka wo kubabarira. Nico canzanye mvuye Tanzania kubivuga ndiko ndaje Burundi na Kongo aho Imana izanshoboza ndiko nabivuga tubabarire na ibindi kuririmba gusa ibi biroroshe erega ni bari gisirimba naje ndabizi ariko ikigoye ni ukubabarira umuririmbyi twaririmbanye mubana mutari mana tuzabana muri korari ariko nzamwirinda nukuri ntuzaja mu ijuru umwirindira ubusa. Hari ibindi nimukubwiriza abantu umuntu mukaririmbana akagira inkweto 10 uwo baririmbana yambaye rumwe mwaza guca amafaranga muzi ko yari umutindi mukamucira amafaranga ngana n'ufite n'imodoka za rukurana ariko umutima wo kutagira imbabazi we mwagaruye umutima mukagira imbabazi. Abantu babana na mwana ntimumenye ibibazo avugira muce minervare muce uniforme mwese munganye kora nyumara mubeshe ngo mugira umwuka nta mwuka y'abandi bagira umwuka barareberana. Tugiye gusenga Imana twifashishe kandi mushumba twingingira Imana abwira Imana ngo Mana tubabarire twananiwe kubabarira kandi twebwe baratubabariye. Ninde utarakoze ibyaha ko twiyitabera njewe narabigiraga mfite abantu namugaje hari umugabo ngo ni Amosi narashatse ukuntu nzamukubita bukeye ngo barwane na mukuru we ngo aje gutera mukuru we akabuye abarinje gafata. Aha ndavuga ngo biciyemo tori buye ndari mutera mu mutwe rirafata birinjira n'ubu ndaza yikorera hakandasho agira umwobo ngana gutya mu mutwe ariko Imana yarambabari. Mfite abantu b'inkovu namugaje narinze gukina umupira nabi nari umwicanyi narakwegera
kakureka ukareba umupira nanje kareba amaguru ngakikisha yuko ngukubye hasi mu buryo indi mato utazibesha ngo mpagare rwanda nunanirana ku maguru ndagukubitisha ingokoro nibsanga ngo usange hanze nkuvuruke ariko Imana yarambabariye namwe ngikicambu camaraso ye wironkemo wa mtindiwe hekubaga chewasigaza katuhagiwe ntawahaguruka ngo dusenga Imana ufite izo ntimba wananiwe no kubabarira urakoze Imana iguheza umugisha kandi kugira ngo ducunguze umwanya mushobora gutambuka mugahagarara hano imbere nta gupfukama murahagarara ni muzi imbere hari indirimbo pastor yaturirimbiye burya bakumpere mikoro turirimbe igitero nka kimwe cyangwa bibiri katuje imbere y'Imana twinginga Imana duheza umutima wo kubabarira nimba wumva utanasengerwa hari haguruka dufasha abandi tubwire Imana twigishe kubabarira ihesha gukira nuka mubisi no muwo mwijuru keretse kwe serakoge twede namara soya Yesu masa wogejwe haleluya wogejwe na Yesu we mwami Yesu we anijwe na maraso ye harubwoya kuwajisha maraso mbese imyambaro yawirera kadusenga Imana umushumba wacu atwingingira Imana tubabarire kandi natwe iduheze imbaraga zo kubabarira